Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina nje ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezeleke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole iy'ndaba-ke ezintsha-ke esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje. So ongakwenza-ke lapho ukuthi-ke ucindezeleke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke udaba ulethele lona namhlanje-ke indodakazi kaJacob Zuma-ke laphana-ke uDuduzile-ke Zuma-ke usevele-ke wakhipha-ke ibhomu-ke lemfihlo-ke laphana-ke ku-Twitter-ke. UDuduzile-ke Zuma uhambile-ke laphana-ke wangena ku-Twitter-ke wafike waveza ukuthi-ke uphoyizeni ozobulala-ke uJacob Zuma-ke kubikwa ukuthi-ke usufikile-ke e-KZN-ke. Ubeke sebhala-ke wathi-ke makefundela ngqo i-post yakhe-ke ngendlela-ke ayibhale ngayo. Ubhale-ke wathi-ke, "The poison meant to kill President Zuma has already arrived in KZN. Please remember what this evil man said. Bheki Cele, we will bury Zuma. Bheki Mtolo, Zuma will be in hospital before elections." Ke uDuduzile-ke Zuma-ke bekhumbuza-ke abantu-ke ngokwasho-ke uBheki Cele ukuthi-ke wathi-ke uBheki Cele sizomngcwaba uZuma-ke noBheki Mtolo-ke laphana-ke wathi-ke uZuma-ke uzoba sesibhedlela lingakafiki ngisho usuku lokhetho-ke laphana-ke khumbuza-ke abantu-ke. Mase sicela kuwe laphana ukuthi ungene kuma-comment section-ke ufushiye umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ubhasicabangani nje ngalo-ke lolu daba. Usicinze nebhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli.